Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya beke re bona gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego go mang. Re kwe melaetša e bohlokwa ya go tšwa go mangelo a rena. Okay, ke na ka re tše petse le gore di buile ka bose tšona. Ke na le the 9 of wands, ke na le the fool. The 3 of swords, the magician in reversal, the 8 of cups in reversal, the world, king of cups, Six of Cups in reversal, Five of Pentacles, Three of Wands, Ten of Pentacles. Okay. Ke tlo tša karata tše tharo mo. Only three. The Empress. The Six of Cups. Balance. Let out go Mother Earth. 33. Number 33. Maybe this will be one of the little numbers for this week. Number 33. Oh, maybe number 33 e tla ba yengwe ya dinomoro tše di tla go tšwa ka ga lotto or powerball. 33 ska 11. Okay, e ke tsamaya le dikarata tša ka ke lebelela molaetša wa beke gore na di tlo sepela ka sebopego mang. Okay, ba bolela ka taba ya mošomo, ba re o gare wa šoma le wena wa bona gore wa šoma, ene ka nako nngwe o fila o ka re dilo ga di sepele ka mokgwa sentse sepele ka gona, dilo ga di sepele ka lebelo le legolo ka mokgwa nyakang ka gona. Ba bolela ba re ye ke nako ya gore o eme o lebelele mošomo wa gago kore go tloga kwa morago ka gorena o šomile ka sebopego mang. Maybe ka nako nngwe a re appreciate dilo tše di le go kara maphelo a rena because a re fele re lebelela morago gore na botse re tšwa re le kae ene re kgonne go achieva eng le eng. Mohlomong e ke nako e le gore o dire sowe o tlo bona gore ke nnete wena mangelo ya gago le badimo ba ba le go moganyeng ba go rata o bone dilo tše le wena already o kgonne go di achieva. Okay, o se ka ba le mokgwa wa go nyatša wa re wa e bo moketekete ba ena le 1 2 3 wa nna ke sena tšona. Tseba gore nako ya gago ya re o be le tšona e tla fihla, mara dilo tšeo di ka se fihle wena o dutše fase o phuthile matsogo o ra o swantse o eme ka maoto a mabedi o šome. Ke bona o ba le di-creative ideas this week. Ge le gore wa šoma o tlela ke monagano o kgwa gore ke di-positive thoughts tša gore o swantse kore o godiše knowledge ya gago, tsebo ya gago when coming to your career.
ke bona o nna le mogolo gore rata gore o ka applyela ka ntle goba o ka applyela di-company tše dingwe jalo le jalo gore o yo o gaina more experience. Ge e le business ke ntela gore o rata go godiša business ya gago, which is a very good thing. O ka kgwetša o travela this week go na le mo e le gore o ya gona, mo e le gore taba o ya gona leeto lewe ke leeto le gore le amana le mošomo wa gago, career ya gago goba mohlomongwe business ya gago. Mohlomongwe o phasitše grade 12 ya gago mme o ya tertiary, o ka kgwetša o ya kgole kudula gae, ke mo e le gore o ya go šoma gona, o tsena sekolo wa tšwetša thuto tša go pele, wa ithutela yona ntho o nyakang go ba yona in future. Gomme leeto la gago e tlo ba leeto le le botse, leeto la gago le tlo atlega. Ke bona dilo tše di botse di tlo tla ka re ga career e le gore wena o ichoositše. Ke bona katlego mo go wena, ke bona katlego gore ntho o e diragane jwale ke a long term plan, ke ntho o e dirago. O motho ngwala fase wa lebelela gore okay, course ya ka e ke ya go e dira degree ya ka, maybe ke goma 4 years, ke tlo make sure ke bale very very hard, ke studiše very hard gore ke kgone go fetša ka nako, ke fetše ke kry internship, ke fetše ke kry mošomo le gore ke a o nyaka, ke kgone ba le a better future. O gopole gore ntho o e diragane jalo a kere ga o direle wena, o direla bana ba e le gore wena o tlo ba le bona in future. Okay, ge e le gore ka se sebaka ga o šome o nyakana le mošomo, ba re ko dumela mo epathutse a go lekhumone le jwa go gaufi, e ke nako e la gore o ema ka maoto o nyakane le mošomo. Ene go nyakana le mošomo o ya ka mo yang gona o nyaka mošomo ba re a re hire ga rena space, o ska nyama, o ska nyama kgwetše le go sasa o thoma o nyama o tšwafa le go tšwa gore o sepele o nyaka mošomo. Tšwela pele o tša mo nyaka mošomo e le gore wena mangwele ya gago ba o tshwaretše ona o tlo go hwetša mafelelong. Tšwela pele o applye, dilo tša go di tlo sepela gabotse. Invite mangwele ya gago ka ra bophelo ba gago go ntse di these applications, rapela pele before o ka tla wa senda di-CV tša gago mo e le gore o tla ba o di senda gona. O gopele the divine intervention, o gopele mangwele a gago gore ba go thuše gore mo sendang di-CV tša gago gona ba kgone go bitša for interview. O ya interview le gona ba meme ba sepele le wena gore this interview e be very very successful. O ska kgwetša wena le letšhogo ka mola interview, because ka nako nkgwetše le batho ba le ba go interviewa ke batho ba kgona go sensa ka moka nna re le batho re na le di-senses a ke re na le diku tše di itseng a kere wa kgwetše ba kgona go sensa your fear, ba seke ba sensa that fear yo e seke ya ba gona o e bolae, because fear yo ba nlela ka ra di-interview ke yone e dirang gore wena o palele ko kgwetša mošomo e le gore wa o nyaka. So bolaya letšhogo lewe, ke prepare ka mehla go ya mowe, o bale o studiše, and then o tsebe gore mo išang di-CV tša go gona goba mo yang wa re ke kgopela mošomo, ba kgona go lebelela ka letlho le le botse, ba bona kganya around you, ba kgona go o tšea, the gomme wa kgona go kgwetša mošomo le gore wena wa o nyaka. Okay, mangwele a go ba bolela ba re nako ngwe during ge mathomong a beke o ka kgwetša o ena le mathonyana tšhelete here and there o tlhaeletša mo le moki a kere, and then but tseba gore dilo tlo sepela gabotse before beke fela o ka ba le tšhelete ka ra morago wa gago a kere. Ba bolela ba re wena o na le everything e le gore wa inyaka ka ra bophelo. The universe o file everything go itla mo lefaseng, o bohlale, o na le di-tools ka mokana ga tšona tša o tlišetša letseno ka ra bophelo ba gago. Just that ka nako ngwe o ba too careless, a o kgone go lebelela, a o kgone go bona le matlho a bulegile, but o ka nna gore you are being blindfolded, o ka re o thibilwe mo matlhong. So dilo tša mohuta so ke dilo tše le gore gantši di ka tliša ke lefifi, o na le fifi around you, a o kgone go bona dilo tše di botse tše le gore di mo pele ga matlho a gago. Tloša lefifi le o ka ra matlho a gago, tloša lefifi le o ka ra bophelo ba gago gore o kgone go bona dilo tše di botse, gore go nna le di-creative ideas o tsebe gore na ke ya go thoma kae ka these ideas tše ke nago le tšona, because go na le lefifi there's nothing you can do. Le go ka ba le that business e tlo feletša e wele because wena ga o kgone go e manager, because go tletše dififi ka ra bophelo ba gago. Le go šoma mo šomang gona and then e ntwela gore go na le meleko le re ya tšwelela, o ka se kgone go bona re meleko e atla. Ge e le gore o bereka on a certain type of project, na project o bereka mo yona, o tlo palela ko bona di-risk ge di tšwelela, di-challenges ge di tšwelela, di-failures ge di tšwelela, o ka se kgone go di bona.
ka baka la lefifi leo tloša lefifi ka bophelo ba gago gore o kgone go bona o kgone go ba botlhale. Okay, and then mo ba sa go advise ba re ke thute go šomišana gabotse le batho ba bangwe. O tlo gona batho ba le gore o ka kgotšela gore ka re ga mošomo o dirago this week o tlo kgotšela gore le tshwara me-meeting le nna fase la bolela jalo le jalo mo e le tla ba le fana maele jalo le jalo. A ke ba re ntho e ke ntho e le gore e tlo go thuša because you are going to learn a lot. And then ba buša ba re ntho e kgolo e re o santse o be le yone o santse o be le self-control. Self-control go na le self-control o tla kgona go bolaya ntho la ba reng ke fear ya tswa ka bophelo ba gago le tšhogo wa kgona go le bolayela tswa ka bophelo ba gago. Ntho le ya go tswafa go tšela wena o tswafa o dira dilo ka motlha o postpone ntho e le yona o tla kgona go e bolaya. So e ba le self-control. And ba sa tšwela pele ba sa re e ba patience. O se ka ba le go fela pelo go ka kgotsa o dira dilo o fela pelo o tlo dira di-mistakes tše dintšhi ge mathata a tšwelela o ka se kgone go a bona because wena o fela pelo o dira dilo ka go jaga ka go fela pelo. Ga ba re tswafa mara ba re o se ka wa ba le mokgwa wa go fela pelo, especially o dira ntho e le gore ntho gona e tla o tlišetša letseno in future. And then as o ntse o tšwela pele ka mošomo wa gago o tla ba o ntse o balansa bophelo ba gago, o balansa mošomo wa gago le bophelo ba gago, your personal life. O balansa mošomo wa gago le di-relationships tše o nago le tšona, o balansa mošomo wa gago le ditšhelete tša gago, yona salary eo ya gago. Okay, and then ba buša ba re gana mo bekeng go na motho le o sa tlo koša bohloko goba batho le ba sa tlo koša bohloko go na le ntho e le tlo diragala. Kudu ntho e ke bona e le ntho e le gore ya mana le relationship, not friendship but relationship. Maybe o ka kgotsa o ba le mogolo o fila gore o ka re molekane wa gago go na le ntho e le gore wa e dira e le gore ga tshwana gore a e dire, maybe wa cheater, maybe a go tshwara gabotse jalo le jalo, and wena o rata molekane wa gago akere wa mo respecta o montšha lerato. Mara ka nako nka baka la mathata a bophelo dilo tše le re kopana le tšona re feleletša kudu ebile o ka kgotsa bona le lefifi akere o kgotse le go feleletša o ba le dikgagano ka re ga di-relationships tša rena akere ke ntela gore go le wena motho swantse ke thute go protecta relationship ya gago ko ba lefifi leo ka re ga relationship ya gago, ko ba lefifi leo ka re ga bophelo ba gago, ka re ga mošomo wa gago, ka re ga lapa la gago go motla bona le tlo sepela gabotse. Go na le mathata le kgona go nna fase se family la kgona go a solva than go šupana ka menwana. So o ka se file lerato la molekane wa gago, maybe a se batla gore wa cheater or something but go tšela gore o busy ka something, go na ntho e le o busy ka yona, motlho mo ba busy mošomong wa bona because ga balance dilo tša gage, ga balance dilo tša gage. And then ntho le ya procrastination yona ya tsena, o ka kgotšela gore mošomo wa gago ba o fa di-task tše di itseng and then motho o ba le mokgogo ga maoto a dire mošomo wa gae ka nako nngwe mošomo la wa nyakega ka pela then ke ntho e le gore o tlo kgotšela gore e fetša bile e affecta le tšona di-relationship. Maybe ka nako nngwe maybe your partner is going through some things, o na le mathata a gage le tšele gore motlhongwe bile a nyako o tshwenya a nyako gore o be le dipalabalo tše dintšhi then ntho e o ipotsa gore o tla e fixa ena ka bosiena and wa kgotšela gore ke ntho e le gore ya mo tshwenya e mo dutse mo pelong but a nyako go go botša. So wena o feletša o suspecta something gore maybe motho maybe go na ntho e le gore wa e dira o sebe gabotse santefano motho o na le mathata, maybe go bohlokwa gore o mo tsena gabotse gore a kgone go nna le wena fase a kgone go ntšha dilo tše le gore di a mo tshwenya ka gore whatever e le gore ya mo tshwenya e tlo no affecta relationship ya lena. Ka nako nngwe yes e ka ba a family member, ka nako nngwe e ka no ba a friend, wa kgotšela gore o fila o kare this person go na le ntho a e dirang but whatever is happening ka ra bophelo ba gago ge e le gore go na le manaba o tlo a bona bekeke, ge e le gore go na batho ba e le gore ba pretenda mo go wena ba go manipulata ba itira ka re ba go rata mara ba sa go rate ba go sepela ka fase ga maoto, o tlo ba bona batho ba uwe o tlo tseba gore ke bomang le bomang. Molaetša o tšwa go mangele wa ba re ka ra lwetše tlo direlang ka mokana tšona lwetše le di amana le tšhelete, lwetše le di amana le mošomo wa gago, lwetše le di amana le di-relationship akere o tlo kgotšela gore di go tlhoba boroko gore o ba busy too much, monagano wa gago o kitima too much, a o kgone go calma monagano wa gago, bošego o swantse o robale o nagana kudu.
So o tlo go khwetja ile gore motlhomo bile o feel ka re o wa lwala mo mmeleng because wena ha o kry boroko bo enough a se re wa lwala o lwale mara ga o kry boroko bo enough ga motho a sa robale enough every day then o feletša mmele wa gagwe o ba fatigue a kere o experience fatigue mo ile gore a ka nna re wa lwala a kwa se a se gabotse a sena mafolofolo mmele o lapile jwale le jwalo and then ke ntho ile ya gore kry-a nako ya go khutša go na le motho o tlo kopanang le yena this week ke motho e leng gore o gotse le yena maybe le ka ne ba le tsene sekolo together goba le gotse together le bapala mmogo jwalo le jwalo ka baka la go gola o mongwe ile kwa but you are going to meet this person ka nako ngwe o ka kgotse le gore le go dutse o ite o sa kopane le this person but wa kgotse le gore o ba le some time alone then o thoma go nagana ka dilo tse di go mola o sa gola but dilo tse o naganang ka tsona ke dilo tse di positive ke nto go kgatlhiša a se anything negative ga o yo nagana ka letse le gore di ko shapelo ga botlhoko o nana ka letse le gore di ile go thabiša ka nako ngwe o ka ke kgwetša o connecta le your higher self or your inner child ke nto e botse engwe ka nako ngwe o ka kgwetša o kopana le motho le gore sa le wa ratana le yena mola gale le kgaogane o mo le mo o ile kua le kua o mo le mo phelo ba gagwe but o ka kgwetša o ya go kopana le this person and maybe o kopana le this person motlhomo e ka tsošološa lerato lela motlhomo mona o tse le be le ratana le be le sa le ba banyane le o le gotse le kopane le tsona ka ra maphelo a lena gomme la kgwetše le gore whatever happened ka ra maphelo a lena it didn't work so ge le o kopana ga gane jalo e ka ba ntela ya gore kindla lerato lela okay goba le ge le sa tsošološe lerato le yano ba ntela gore le a o kopana mo le kopanang gone then a kgwetše le gore le thoma o bolela ka you know your relationship ka mokgwa le gore le be le ipsina ka gona a kere kore o tla ba kore ke ntela gore you are revisiting your old dreams a kere ka nako ngwe bile le your plans go gola kgotse le gore wena bo ipotsa gore nna ke nyaka gore ge ke gotse ke be le 1 2 3 I want to achieve this and this and that so ye ke nako ela gore o revisite those dreams and those plans maybe ke lona leeto la gago lona lengwe ga ne jalo o kgotse le gore you are at the wrong place that is why di sa sepela gabotse maybe you need to go back revisit those dreams and those plans and then o tla bona dilo tša gago di tlo thoma go sepela ka tsela ya maleba mangele a gago ba re ke nako ile ya gore o tšee action ba re ke nako ile ya gore ditoro tša gago o di belege you've been daydreaming o boena le ditoro a kere ditoro ke ra tšona di-plans tsela tša gore nna I want to achieve 1 2 3 but le ge o be o ena le tšona those dreams but o bo a ona ntho o e dirileng a se o dire selo ka tšona go kgona go di fitlhelela so ba re ye ke nako e la gore o belege those dreams ditoro tšeo e be nnete di phethagatše and then ba re go ka theeletša di-creative ideas tša gago o di fa ke the universe di tšwa from mangelo a gago ba re go ka theeletša those creative ideas di-projects tša gago di tla ba very very successful ge o ka dira ntho e le gore mangelo a gago but the universe wants you to do ntho e le gore wena o ikwanetše le the universe before e tla mo lefaseng gore nna I'm going to do 1 2 3 nna ke ya go šoma mošomo o moitseng nna ke ya go rana business e itseng mare ka la re tla mo lefaseng because ka mokgwa le gore energy ya mo lefaseng le re le go mo go lona vibration ya yona ga e tshwane le ya energy e ya on the universe that is why re lebale re fitlha moke o feletša o choose the wrong career because o bone moketekete a studiša law wa re le nere ke studiše law santefa law ga e mo lining ya gago maybe wena you are supposed to be a social worker maybe wena you are supposed to bereka ka bana you are supposed to help people wena o swanetše o be nurse doctor something like that wena mošomo wa kwa o thuša batho okay